reka mushimire kuba wakomeje gukurikira gahunda zitandukanye za Hello Rwanda TV. Murabizi yuko tuba dufite amakuru menshi atandukanye ku ngingo zitandukanye, abangingo zireba imibereho myiza y'abaturage, imyidagaduro ndetse n'ubukerarugendo. Reka tugaruke kuri imwe mu nkuru zakomeje kuvugwa muri uku kwezi turi gusoza kwa Nzeri, kwezi kwa 9, aho abantu benshi bagiye biyahura, hari ababigerageje, hari n'ababigezeho. Hagati aho rero hari imibare iherutse kuba ishyirwa hanze na polisi y'u Rwanda. Ni imibare tugiye kuba tugarukaho, mwibutsa gukora subscribe hanyuma ukanafungura notification cyangwa se inzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru atandukanye tugenda tukugezaho kandi uyabone ku gihe. Reka tugaruke kuri iyi mibare polisi y'u Rwanda iherutse kuba ishyira hanze ya bamwe mu bantu n'ubundi biyahuye. Polisi y'u Rwanda iherutse gutangaza ko abantu 121 bapfuye biyahuye mu mezi 9 ya 2019, gihe ababigerageje bose hamwe ari 205. Abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko akenshi kwiyahura kuba gufite aho guhuriye n'ibibazo byo mu mutwe wiyahuye yari afite. Imibare y'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS igaragaza ko 60% y'abagerageza kwiyahura baba bafite agahinda gakabije, naho 90% baba bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe. Ubwo rero mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru cyatambutse kuri televiziyo Isango Star n'andi maradiyo atandukanye, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera yavuze ko mu mezi 9 ya 2019 abantu 205 bagerageje kwiyahura, 121 bakabigeraho. Kabera yavuze ko mu mujyi wa Kigali abagerageje kwiyahura ari 11, mu ntara y'Iburasirazuba babigerageje 55, mu Burengerazuba babigerageje 64, mu Majyepfo byageragejwe 34, naho mu Majyaruguru 31. Umuyobozi ushinzwe iby'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Nancy Misago yavuze ko akenshi umuntu ugera ku rwego rwo kwiyahura aba yagaragaje ibimenyetso by'agahinda gakabije akabura umuba hafi. Yavuze ko u Rwanda nk'igihugu cyanyuze mu mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, imibare y'abafite agahinda gakabije iri hejuru, ariyo mpamvu abanyarwanda bakwiriye kuba hafi abantu nk'abo. Nancy Misago yavuze ko hari ubushakashatsi bakoze bagasanga 32% by'abacitse ku icumu babana n'agahinda gakabije, mu gihe 28% bafite ikibazo cy'ihungabana. Germaine Bukuru wo mu ihuriro ry'abafashamyumvire mu mitekerereze yavuze ko akenshi umuntu ajya kwiyahura hari ibindi bimenyetso yagiye agaragaza, nyamara abantu ntibabihe agaciro. Yavuze ko igihe kigeze ngo abantu bose bakangurirwe kumenya kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, kuko hari ababibona bakabifata nk'ibisanzwe. Yagize ati umuntu agenda ayongera imbere mu mubiri kuko afite agahinda gakabije, ugasanga yigunze adashaka kwegera abandi, uburyohe yari afitiye ubuzima bwararangiye, agatangira kuvuga ngo kubaho bimaze iki, akagucira amarenga ati uyu munsi murambona ariko ejo ushobora kutambona. Yavuze ko hari n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko umuntu afite agahinda gakabije cyangwa kwiheba, birimo nko gutangira kwanga kujya mu kazi, kugira ubwoba bwinshi, gusubira mu byamubayeho bibi, kudasinzira, amarira n'ibindi. Nancy Misago yavuze ko umuntu nk'uwo aba akeneye kuganirizwa n'abamuri hafi cyangwa akagezwa ku nzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe zikamugira inama. Hakenewe ubukangurambaga budasanzwe. Germaine Bukuru yavuze ko ikibazo gikomeye ari umubare mwinshi w'ababana n'ibibazo byo mu mutwe ariko batazi ko babifite. Ibyo bijyana no kuba no mu muryango nyarwanda abafite ubumenyi bwo kuba batahura ko umuntu afite agahinda gakabije ari mbarwa. Bukuru yavuze ko mu Rwanda hakiri n'umubare muke w'abaganga bazobereye mu by'indwara zo mu mutwe, nubwo nabo bake badakoreshwa bose. Yavuze ko abizi iby'ubuzima bwo mu mutwe basaga 6,000, nyamara leta ikoresha abagera kuri 500. Nancy Misago yavuze ko kuba leta ikoresha bake mu bizi iby'ubuzima bwo mu mutwe atari ubushake, ahubwo biterwa n'amikoro y'igihugu. Icyakora yijeje ko hari gahunda ziri gutekerezwa zo kongera w'abo baganga no gukora ubukangurambaga mu bantu benshi ku buryo bamenya ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe n'ubufasha bugahabwa n'uwo byagaragaweho. Yagize ati wenda buri rwego ntiruzabona inzobere mu buzima bwo mu mutwe, ariko buri rwego tuzadukangurira kumenya abafite agahinda gakabije, abantu begera abaturage bishyire hamwe batanga ubufasha, ariko abantu bagira ubumenyi bw'ibanze bwo gufasha abafite agahinda gakabije. Kugeza ubu kuri buri bitaro mu Rwanda hari abaganga bashinzwe kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, mu gihe kandi OMS ivuga ko nibura buri masegonda 40 umuntu umwe aba yiyahuye cyangwa se abigerageje ku isi.